Hello friends, hinge tini haina hai mal review kanong ni bagi ketal update tuai. Hinge friends video cheng ese kangno jotona nok khana ni bagi happy tiring. First update hinge chini tiring ni update. Hangne salo ani kaise video was sajak tongmani Payel Tripura chini Tripura hasteo final hinai. Finally azora sok paika Payel Tripura chini Tripura hasteo paika. Tamongi phai hinge abo tono jotona saimanna. Chini tiring Bisi Kwtal bini resa mungno khana na bagi Kokborok rosamnani kok hinge Dalai district ni kamalpur. Hinge friends jongnoro comment box sadi sab Payel Tripura ni khorang no khnatok jak. Tei sabo thangna kok Payel Tripura ni live performance nainani kamalpur. Hinge friends jong next update hinge Bollywood singer Sonu Nigam ni o viral ungjak video Tripura faina hinai. Abo kubui de Tripura faina kok eba fake editing khlaimani ta. Friends jong abo kubui no faina kok edit khlaimani video ya. Buforo faina kok hinge faina 23 December Anti-drugs na awareness khlaina bagel live performance khlaina agot lawa. Hinge friends jong joton se last update hinge kaka paresh Debbarma ni tei update. Kaka Tabok YouTuber ngi thaka. Monetization khlaiye YouTube ni hoite rang ajigoi wngKha. Tabuk je bono rules khlaina rang no comment box thanggai straight khlaina hinai dom kirog riwi tongo. Friends jong strike do straight. Kaka Tabuk khai silver play button, golden play button, diamond play button je joto tongmani play button joto no manchinai. Tamongi hinge je bini subscriber bar manungma bai kawifunu mano. YouTube joton selai subscriber sabni T series Mr Beast tei PewDiePie tei 5 bosoni pore hingkai kaka DEVGURU Tabok ni mungbo ngnai. Pono khai subscribe khaine kwbangma angbo dabo hai DEVGURU ngei YouTube video sarok tongma jano. Umde hege ang news update to hongkele ani subscriber bar iklak. Hinge friends jong last jotin item bagai bela hambai tei channel ketal phaika hinge ba Kisa doya bai maya bai subscribe kheri jabadi.